Johan ngan mi thu thang tha bung lei khat chang khatin som nga le pasari tiang siarna kan nei tang pe Lazarus athi Bethany khwa I a ummi Lazarus anti mi pa chu ana Bethany chu Mary le a u Martha an umna khwa si hi Mary chu boipa I ke a ji hui atoi I asamin anot tu nu kha asi anami Lazarus chu atra asi an unawin jisu nena boipa nadu dot mi narwal pa ana asi tia thu an heicha chumi chu jisu in athai tika hi natnak chu Lazarus I thi nak ding natnak asilo hi natnak chu pathian sun loinak langter dinga le pathian fapa in sun loinak anga nak ding khala asi tia ati jisu in Martha le anaw nu le Lazarus chu adu dot zet asina in Lazarus anati thu athei nu a chui a umna ka chun a hlein ni ni acham ta chule adung thlun tu pol ne na Judea a va fe salu si tia ati dung thlun tu pol chun sayapa kandung rei laute a mipi in chuto ka lungtau in den an lo tum zau atu na fe sal ding mo tia anti Jisu in nikhata nazi hleini a asilo mo zau khal sun wangi a fe tu chu aba da lo zianga ti le leilung I a ummi tleunak amu sikhal se la khothim sungi a fe a chun aba zianga ti le tleunak anei lawasi ti ati chumi asim the in Jisu chun kan rual Lazarus chu ai that zau asina in cafe ding I kawathang ding ti ati dungthlun tu pol in boipa a it asia chun adam kauding anti Jisu I simdu mi chu Lazarus athi ti nakha asi I dungthlun tu pol chun it that men ati simang tia anruat churuanga Jisu in fiangte in asimi Lazarus chu athi zau asina in nan thranga nan zum theina dinga anen I karak umlau chu kalung a oisi thawu la anena kan fe pe ti ati Thomas Faphir anti mi pa in dungthlun tu arwal people nena sayapa thon thitlang dinga feu si tia ati Jisu chu tho sal nak le nun nak si Jisu avatlentika Lazarus an phum nak nili asizau Bethany chu Jerusalemi sin pengni kim deu lau asi Juda mi tampi an trapa I thi san mi Martha le Mary taupi dinga anra Jisu ara lai re rauti kha Martha in athei tika ama hmuak dinga afe asina in Mary chu ina Martha chun Jisu ne na boipa hina rak ta chila katapa chu athilau ding nan sikhal se la atu mana hin pathian in nadil mi chu alau pekau ding ti ka thei tia ati Jisu in natapa chu anung sal ding tia Martha chu ati Martha in asi nine tabi ka chun athau le salding ti chu ka thei tia ati Jisu in anena ke chu tho salnak le nun nak si zau khal ke ma isum tu chu thiman se la anung ding zau khal ke ma sunga anung mi le izum tu chu an thinon loading himi hi nazum mo tia asut Martha in asi boipa nang chu leilunga arading mi pathiani fapa Messiah nasiti kalauzum tia ati Jisu atap chuti I asim nuwa Martha chu avungkiri athupte in anaw Mary kha akau sayapa hina a I alau hlamasi tia ati chumi chu Mary in atheitika apok I hmuak dinga zamrang in avafe Jisu chu khosunga arathleng thri lo Martha I atonnak muna khan a lai hri Mary atau pi tu le anem tu pol chu Mary apoki zamrang in afe kha anmu tika ama chu an thlun ve thana avatap mangding tia anruat Jisu umna ka chun Mary chu avathangi Jisu amu ve te in ake khama chun akhuk abili boipa hito ka rak ta chila katapa athilau ding nan tia ati Jisu in Mary le atau pi tu mi pi pol tla anta kha amu tika athin ana I alung anau khuito ka so nan phum tia asut amni in boipa raola razavo tia anti chule Jisu chu atap
mi pi in Lazarus chu avadu dot lo mam so tia amti asina in mi then khat in mit chopa mit awang ter asilau mo Lazarus hi thilavin zianga so atwa velau tia anti Lazarus anung sal Jisu chu aning ahanga ngai thana afafe chu than chu lungkwa si i aka chu lungpheng pakhatin ankhar Jisu in lungpheng hi thonu tia thu apek mithipa i farnu marta in boypa anam zauding kan phum nak ni li asizau tia ati Jisu in anena nazum tak tak asia chun pathian sun loinak na muding tia kalau sim zau asilau mo tia ati chule lungpheng chu an thon Jisu in tlun lam ahun zawi kapa kasimmi ingai ruanga na para kalung a oi katong i thai sak ring ring ti ka thei asina in hitok i a ummi pol hin nangma tha mi kasi kha anzum theina dinga anma ruanga hiti i kalau simnak hi asi tia ati chuti i asim nuwa oring zatin Lazarus raswa ko tia aw Lazarus chu akut le ake rok tuam nak puan in antuami ahmai tla antuam chuti i antrem nak thon araswak ngai ngai Jisu in phoi u la fe se tia ati Jisu that ding in an phiar Mary taupi dingi arami Juda mi tampi in Jisu i thil tua mi chu an mu tika ama chu anzum asina in mithen khat chu Farasi pol ne na an kiri Jisu i thil tua mi chu an simthe churuanga Farasi pol le puithiam upa pol chu khonsil pol thon an tongo i jangtin so kan tua ding hipa i mu saknak atwa vi vaumi hi zauniko hiti i kan zau men men ring ring asi a chun mi mua mo in ama hi an zum dingi chutika roma chauza thunei tu pol in kan biak in le kan mi phun an siat so the ding asi ti amti anma laki mi pakhat kaya fast anti mi chuikuma puithiam sang atwan tu in nanwa a so mitam pi ai mi pakhat thi chu mi phun phun khat apum pi siat ral the nak chun a thadew asi ti nan thei lau mo si tia ati angai ngai tia chun chuti i atong chu apalungi tong mi asilau chuikum chu ama puithiam sang asi vekin Juda mi phun aya Jisu chu athiding tia prophet bangin araksim song mi asi athi nak ding chu anma ranglonga silavin mun kipi athek darami pathian minung pol pumkhat i fin khom nak ding khala asi chui ni thok i sin Juda mi how to pol chun Jisu thap dinga thu an phiar churuanga Judi apenga Jisu chu za pi mu in khwal atong non law chutok i sin aswaki ramthing kiangi a ummi Ephraim anti mi khwa a afei chuna adung thlun tu pol thon an Juda mi pol i lantak puai chan anai thangi pitam pi chu puai tua hlan thian fayok nak tua dinga an khote i sin Jerusalem a an fe tiam chau an ni in Jisu chu an hol biak in sungi an ton kho mok tika pakhat le pakhat jangti nan ruat puai tua nak a chun arangai pe mo tia an su to puithiam upa le Farasi polin Jisui nak a theitu nan uma chun kan kai theina dinga in simpe tia thu an than chathiang him kan siarmi ngai thatu za ta pathian tharin thso na empek sakram se amen